Oguntu mwebaze Deodant efakazi y'abaana mukaaga kuruga omu kyaro kya Rwere Nyabihingo mu ward ya Rwentondo mu Eastern Division Rukungiri Municipality. Ogu nagira ngu omurimo gw'okuhonda amabaare akagutandika omushaija we yamara kufa. Ninduga omu Seeru ya Rwere Nyabihingo. Amabaare aga giine eki gankoriire ky'amaani kandi ky'omuhendo. Ahabw'okuba amabaare aga nkaba ningahonda n'omushaija wangye tukwihamu fees tukuheera abaana. Omushaija yaija yahisa obwire yafa. Yagumizamu kare yansigira nk'entandikwa. Nagira ngu emotoka y'amabaare nagihondera esande 3 bamuha emitwaro 12 kandi esente ezi nizarikukoresa okubiisaho eka. Forward amabaare gaba gatindigwe nimbaasa kugihondera nk'esande 3 ninga wiiki 3 kati. Leero forward omu kugura omwani bampa emitwaro 12. Nagira ngu omurimo gw'okuhonda amabaare gumuyambire kushomesa abaana be mukaaga. Nyowe kare nyina abaana mukaaga. Omwe akamara senior ya 4 nza Makenge Barracks. Nabyo yabishomerayo nore hariyo emyoga mingi niwe by'amashanyarazi. Nagira ngu ekigumire n'okutimba amabaare g'okuhonda ahandi omurimo ni murungi. Kandi obundi obuzibu burimu kare omu kugatimba konka woine nk'akasente okatimbisa nkanye nyamukazi okuhonda kuranyanguhira. Nahabura abakazi kureka kurera engaro batandike kukora bareke kuhenda abashaija ahabw'oburungi bw'amaka gaabo. Tikikuru manya ng'omushaija buri kimwe kyona abe nakikora. Omushaija nawe yatinemu mushaho niwe omukazi oshemereire kuba nogura omwana. Ninga omushaija yatinemu mushaho niwe omwana we bamubinga ishomero ukamuha akacweka nawe akaba akamariireho kabiri omwe omushaija nawe akanagira ki nawe akanabona. Twikirize Anita ondiijo omukazi w'abaana 4 omuhonzi w'amabaare nagira ngu akasente koona kari kubiisaho eka yeye nakiiha omu kuhonda amabaare aho kinombe kya Faraho. Amabaare niyo ganyambire munonga ahabw'okuba ngazaariiremu abaana n'abakuza omwana omukuru ari omu P7. Nagira ngu emotoka y'emitwaro 5 nagihondera omu biro 3 byonka. Ninteera emotoka yangye y'amabaare Diana bampeereza emitwaro yangye 5 ngiteerera omu biro 3 emitwaro 5 mba nagihikiza. Agambire aha bizibu ebirikumuteganisa konka nabireeba nk'ebitiine enshonga. Kuhonda amabaare nkiitwe abakazi nitufunamu obuzibu bw'okusaasira nk'omwe omunda ahabw'ensonga y'okukiriza. Tufunamu obuzibu bw'okuba nooteera okasanga waayehonzire nk'ekikumu kyona kitakiriho mbwenu ningashi nk'ibaare obundi osanga waaya nootimba ryahanantukayo otarimanyire ryakuteera konka ebyo byona tibikabura aha murimo gw'okuba nookora. Nahabura abakazi kureka kutega abashaija amaisho kubashaba buri kimwe bakakora. Abakazi abari omu maka abarukugayo emirimo nimbahabura ngu bareke kutega abashaija amaisho okasanga omushaija noomwendaho buri kimwe kyona nangwa n'empare y'omunda noogimwendaho okabiire noogiraho kakye kuwayeheereza n'omushaija nawe atandikira aho ningashi mwaba mutiine mwonyo oinemu nk'ekyaro 10 oshanga niwe omwonyo nk'ogwo waaguguzire. Asiimwe Sylvia ondiijo omukazi omuhonzi w'amabaare nagira ngu okuhonda amabaare kimureetiire entaasya n'okutunguura eka ye. Omu kinombe ky'amabaare omwe kungiiremu nari ninguramu otubuzi ninguramu otuntu n'otukoko kandi mpeeraho abaana bange school fees. Nampumuza Shina omweji w'ekibiina kya Mushanju muhara wa Twikirize Anita nagira ngu akaza kuzaarwa yashanga nyina nahonda amabaare ahabwa obutashoma hati nashomesa amaani kureebuka ngu atarihonda amabaare. Nindeeba ngu mama okuhonda amabaare kikareeta obutashoma kugira ngu akaba ashomire kuri atarikuhonda amabaare mbwenu nanye kundaayibwe ezi sente zarikwiha omu mabaare yanshomesa nanye tindagahonde nanye ninza nyensya kunduba nkiriho nafuna eki nakora nanye ninza kubiisaho family yange.
Muhindi Faraho mukama w'itaka bakutimbamu amabaare nagira ngu abakazi nibakora sente nyingi zaho naho takabaasa kubiiha omu kirombe kandi bakozire entunguka omu maka gaabo. Omukazi omanyiriire kukora omu nkimugumira kuza kukora ndahabw'okuba naija nanda shiringi ya 15 ya mutwaro kuza kwenda shamushanga abagabo yazikozire nayetahira. Amakuru agasha kwa Robert Mugabe omuri Rukungiri.